preporuke za novu seriju. Copper, 1863. New York ima svoju policiju i mi pratimo doživljaje glavnog detektiva, detektiva Clarkija. Pogledajte to, izgleda kao policijska serija koja se sreće sa The Gangs of New York. Puno dobrih glumaca. Preporuka za sve koji vole policijske šove, koji vole malo onako old school stvari i koji jednostavno love good series. To je to. Nadam se da će mi se glas poboljšati. Ako ne, probat ću vam čitati nešto with my new dramatic voice. Da. Stay tuned.